Okey, terdapat juga gear B dan S untuk Pro 2 Asia, Myvi baru. Dan kereta saya ni Prius pun ada juga gear B. So bila nak pakai gear B, gear B ni bila kita gunakan bila turun bukit. Bila turun bukit, biasanya kalau anda pakai D saja, anda akan menggunakan banyak brake. Jadi kalau anda engage B, gear B, dia akan menggunakan engine braking. Engine braking maksudnya dia gunakan low gear. So kereta akan secara automatik perlahan dengan menggunakan engine. Itu kita panggil engine braking lah. So B tu braking. So just engage. Kadang-kadang dekat setengah bukit kawasan berbukit kat Genting ke, dia suruh gunakan gear rendah. Itu maksudnya anda boleh tukar kepada gear B. Tarik ke belakang sekejap. Lepas tu bila dah okey, keadaan dah stabil, anda boleh tukar kepada D semula. Ataupun kalau nak mendaki, gunakan gear S. S mode. Itu kan kalau Ativa ada S, Myvi pun ada S, dan juga Asia pun ada S. Tapi untuk Prius saya ni tak ada S mode. So saya hanya menggunakan D saja untuk mendaki. Cuma untuk kereta hybrid macam kereta saya ni kan, bila saya gunakan gear B, so dia akan generate elektrik. Dia akan charge bateri dengan lebih efisien lagi bila gunakan gear B.